everyone, good morning. Mayam kamay tonari. Ako'y sa dumnungairi. Mayam ngasi se thangja yukniko. Ako'y sa nagi ngasi test malay-ba. Adi na ngan la em. Punipan ga makay ki test how do niko. Mak pudi school manung da jangre. Mo school da test niko. Ado ay se ngai sira han sira khalli niko. Halaga su kamu 20 minutes ki drive. Akamu hanggalan na to tan bado ko. Ngai raga na kino. Pung ani muk ngai doi ni bako ado shu pung ani ngai sira na traga minute kun chatlu raga ka minute kun pha akam halak sira 40 minutes hangalanda tawbada ado taw sira kaino khangde kai taw sige khalamini ado haraga mayam koi sanagi school su dum utlake ko school se maning side tani ko maning side tani ne park tawi se adum utlake mayam dasu koi sanagi school se le ko Assistant mo kayo ni elementary school ni ko sina KG lagi class 5 sina middle school class 6 lagi na 8 po school si am chow bani no ay di maning sum the kino le maning sum the park to raga ngai bani na mayam ay adung ngai re ko adu haraga ACP kino loan ba se heiti ba ko adu dinai na loan ba tamba hojik kidi Asi sani asi loan gani hai banate da just khud ta chat patam bagi ko sise tawiba kari sai no de kashum khang de ko end result kari oi de no khang de just hana khud chat khige khud chat pa loiraga mane hayeng aina tupi bu loaning asu desa loaning bu loan bu ngam gani na ko khud chat ri ngai di kano phajana hairoi de bodo dunai hana khud chat pa hana tammini ko ado haraga mayam aigi mai se mulang langi se kashum na te ko I say borolin season bako. I get ayuk my butaradi in them da gera or lang the how I get the summer womatum da my butaradi I cannot taure borolin te haibako ayuk nung din nung hang I give borolin saying in ang the gehina bine but yet they cream trim adu night cream adu cream ada cream I shum te deko I borolin the teiko. Do nahamuk ina India chatlu bada Juliana che serum teiru haina mama art ki serum mana nampuda tehendana mama art ki serum budi tei ko duga borolin mama art ki serum teiba teidaba borolin di agi masni ko ado hajiti sagarla inamda di teiraga kashum tawde hajiki sagarla abanina ko mulanglang bam jawi ba ko borolin teiraga aduna teiba loiraga aise kabak teithu iye ba ko langdana baira ngasi che teithurak pa se phajane teithurak tere duduna mulanglang ni tipuna pun male sakse aduni mayam phangna se kamu mayam I say loan ba pot ba tai ba sunghai haite ko ai ingang ngoi ge su hairakte but akoi gi yaimaga atombi ke di yamna heiya ba akoi hai loan ba haite mo shu badu shu khoi gi leitra phi tai ba phi adum kabak sabak tusan ba khosan ba do modi dum heiya ba ai ke shum haite ai ke khangde kamaina tawa pano ingang ngoi ngai ke shum hairakte but akoi dolly ga akoi bem ga di heiye मसी उरेदना ए खुद से फजने चतरी है बको खुद चट पतम मिनी को खुद चट पलो रगा दी एटलीस्ट ए YouTube ते गी तौरगा टुपी में चाम तो जो लो लेदना को डिजाइन रो जेंगा खुद से फजना चतरी मैम ऐसे कैशुम हैते ए फिलोन बहैते फि फोट बहैते फि ताई बहैते फि तू बहैते कैशुम हैते ऐसे कई हाय सकना का पिथोक न रखपगा कैशुम नगा हैतबगा लारिक सिमगा खितंग जावरमद्रदी ऐसे फजना सिटलोइबा खंगदे कैशुम हैते जिसे दुम कह नुती की प्रैक्टिस तो बता रही को खुद से खितंग चटलकनी है बको तो खुद से हजीबोगी दे फजना चतरी है बा Berak tama cuma hapchen ge khali ni kamai hap to no khang de kai digi ho
Ora kada de lo ino so khangde mayam ai asi color se hapchen ge tawi ne ba to kamai na hap tu no su khangdi kamai ai dumrak ho om nam chal laga ya bra jenge matra ga nai phat na YouTube jenga ga siga se kisan na rage khangde mai to ko ma ai ko na sibudi phajana mane kenom shage na tu banate da na lon banate na aduna siga se kisan na rage kisan le ko to idi comment to ba okay Ibram jange jenge amtan mayam jengune asiga se kisanare dana kisanaraga marakta kai hai sise kitan chingdhoga ko asiga gi dum lungkhat pa hauba yabra yenge but I say obviously lali ko ahebu mayam na uradi no mane khangani ne to ise kyam lali ne nok na binu ko because ai ham ba tawjari ni akoi school da ko nupi ma khak akoi gi mana bim khak ko mati am hayeba mati adum tupi adum lon na khot na gari sweater su lon gani khot gani ko to mara to bodu gai mai dum mai break time da ma dum to wi ba ko putho ga warishna shna na ma dum to gani to ma ke to bodu ga ko isam tawning bodu ne ba ko aduna tawri ni but ai gi siputi lale haite to mana supana tapi bani mana de ben na kur hana mane chatlu hai ne maku chat pa loiraga adu idi ta hoina ande ge jada ra ja budi yare to pinky se san bahore atum tawraga utlake ka mayam yemune smaine chatle cute te dum were ka bet kari sari no dikhangde but again se ke hai lon boloraga kam handok toini da handoga akam lon ba ma khut chat patam doini adoloraga ikenom tupira kenom lon ge nung dinu shiye skirt command le ka nupi machagi mayam ina machu ani hapchalaga try tawriba sana amuk ani hapchalaga tum try tawini da asisana kana but ai se lole se tum jingjila aga the skirt wena bu manchale enu pi machagi mayam da so ai wa kara sengdok chege ko mayam aigi family na su aigi friends na su khoi cousin manipur da lei bane su amash mayam na haire iko ai se wangang bada yam na ko hai hena ko ado mayam aigi viewers na su khalam bajai ki ai sem na ko yam yawe na ko to mayam aigi ko se la na lobi ganu ko because aina khangjarak badagi aigi wa khudingi ai se adum wangang bada adum ko se adum yaure iba ko aduga ai isana su realize to de na wangang matam da ai dujam na ko hai he se ko adu mukoi moina na hairak matam hairak padagi aina ai gi video sing da yeng bada ko ai se dum khange ba ko ai sathi nang wangang bada ko se yawi haina do mayam ai su control to na ba di honage ai su ko se khra wat han na bo honage but khanghau de dum mathon ta ko se dum yaw ki ba ko haji su dum ngangi se ne dum ko haina khangde kamaina aina change to bungam gadabado ngamgadra ngamoidra I khangde but I still I try to ge ko because ingangoi ngai de gi dum ai gi ngang bata dum yawrak pani na hotat aina undhuk pangam gani di
thazaba watli ko adoishu ondokpa ngamnabadi dum honage do mayam aina ko harga mayam na lan lobi ganu ko because ase aigi habit ni ai adum knowingly unknowingly adum jaw gi ba ko num wangang ba se mostly unknowingly adum wangang bu khuding gi adum jaw gi adum mayam na lan lobi ganu aigi ko sika ko mayam ai ingang school lagi lauraga la e hajik dukanam khada chatke mai khungup ama leibi ke ko mai khungup semal le duga yumda ahan ba lei heba adu ma du opening de hai ko aduna khungup ama khag leibi ge hai dukan de chatli ni adu tum utlak ke mayam dasu siga TJ Maxx leire somdana famous footwear leire ko asiga siga phangdaradi ai dukan amani khada chatkani adu phangdraga na Nike ge showroom dara kenom chatke but hana siga na jingthoge mayam ai famous footwear da mujange eko sana yi khunguk jenge man Nike gi pamja bani ba aduduna adum jenge mayam ase khunguk se ai chan pa na si se pa mi ai kangde si khre budi tange ko bisin tara mu tai kangde low sira mana de se pa me mayam khoi yum de yore eko chabadi mapan da charak tray but sana gi di McDonald gi ne mana chaning hera McDonald gi na leibi re eko do ai di chaning da ba kashum na ai di jum gi chak chaning ba chak na chaning ba aduna yum da irom ba su le ho ba ko aduna ngari ma ngaura ga ko ai di tum irom ba ga ngari ga chare aduni mayam sana gi test su pirame de ge di ma ki shopping su khara tawre e adegi di ai gi su pochei khara dum lawre e ko sana gi su khong ani wen lobi re dum kharbudi tange batoi su dum khongup amana chahi ma chatladi hena ko khongup ani khak dum lobi re aduni mayam do haren su ai kai tawi tu su dum mayam da su utlake ka mo phangna si ko mayam akhoi gi napi se phasana wange napi se kaktra di yar roi ado ai napi kak pasi su thoina haite ko ari machine se start to do se phasana haite aduna khangde ai mana ki neighbor da hange kamaina start tawi do adu ka mana napi se kakke do tum utlake ko mayam napi kak pada som side ki na khase ikuira chatta ba som side ki na khase ga yana khai ga dramaning hai ga dra sisi ka hangam kem chawna leirame hangam pere sina hayeng sinju to bu yani en hangam sina ai ga chanu pa ga kang shoi gi di yarani di hek toi ni hoji hayeng thong nga si di thong aroi adu ka mayam ji ko yana pi se igi se kwasi khak pu di khara leire ai du jam na heite bu nga chin aham bani punshi gi ada start to so heite dana ai gi neighbor da chatlaga hanguri ni ko kamaina start to wen tai neighbor na la aga start to viramaga ina pi se ka ini ko na pi se wangman gi bu ga ina kathat ke mak ngai na leira di khwang jaurani haina na pi se kak pani ko da kwasi khakti mi am leire ado isu khara budi ka ena aduni mayam yengune ke jungi hangam ene ta hangam pambi utki bado hangam se he phasana palamniedi hangam pere na siga laire ko aduga gidi kai hai akoi gi siga yenjin su hoye ai siga yenjin se akoi di siga har su chai da banina yenjin se edi olang kha da he ga chom phut laga chai maning da su mayam hori yenjin se
se koi pura chana biya ba yen jin ni yen jin aman ba du na te ko na ina hawai da ga su happy nga thung ga da ga happy sin tak so yam hawi ko ayam ware tun si gi taw da ba thabak su taw re hai du ni ngasi na ham mani gi taw za mane na pi kak pase adum ai nu pa na taw bu du na ai mo pa taw dri ko tu na ware phazana makhon se tabra ting ting ai na ko ai utla ke se nung si chit matam da si ki makhon se taraga ko am nungai ba phawi pu ing ba phawi se khoi mangon mapan gi uduga thambane ba ko se nung hang so tum makhon to bedroom da sun tai nung shit ka sit da di ma ki makhon se em nung shi e aduni mayam ngasi gi blog su di ngasi ge dum lo shilage ko ngasi sei library su chat ka da ba chal hodre wa dana hayeng oina chat lage library gi books su di wora ba hayeng boda return to ba yari ko aduna hayeng oina chat laga return to rage adu mayam ai gi blog se nungai ti su haibiro u and mayam na yeng basu adum haibiro u ko aduga ano bas viewer or betare di ai gi channel sibu subscribe to biramu and like share su tobiu and comment su dum haibiramu ko adu haraga yakam hanjana haijari sini ai ko siga lana lobi ganu ai adum aina purposely haibanate ko dum mathom da yawgi ai su try to wi ko se phajin gi haina ko khanghodra dum nan hoki hai sini aduni mayam siga asib dum blog solution lage mayam akum mathangi video dum phangnarasi bye everyone.